Hello, good evening. Welcome to Northeast Window. Northeast Window na sandok saba Northeast Taluk ta jan MAIBAM na taram no chari. Madam ki thola pa tongan base singi matang da kana nena na ba semzari ba platform. Northeast Taluk kinga se thamzari ba akana ba topic ti. Chief Minister Khemchand gi Ahanba Wasak kogi Manipur da 2025 ki February 9 da Manipur ki former Chief Minister Sri N. Biren resigned to February 13 da Manipur da President's role chalai rakpadu kogi handaki 2026 ki February 13 da chahi ama faga da budugi maoina na habitare koina Manipur gi preza singna 2025 ki chahi tangai salakpadagi hauna koi Manipur da popular government ama khak yamna tuna install to biro haina preza singna demand toroga kholau laroga lakpadu. Finally, kogi Manipur da popular government amakak install to create kogi that tree da kogi BJP gi leader of the legislative party khalaba matungda Singjame Assembly constituency gi MLA oina leramba Sri N. Khemchand bu kogi Manipur gi anoba chief minister oina kogi that 4 ngarang sida kogi wasak lokraba matungda ngasi se hanan boina kogi assembly mi pamki bagi koi pung mari dagina koi assembly from pamagi pot akoi hozibov gi oina koi report fangsari adubu hauzik leriba topic sidi koi nauna chief minister oina wasak lokraba kogi mahaki tawgada kogi thabak thoram singi matang da habitare se khana na bagi oina sem ka chaba topic ama khakni masida ahan boina priority pd base kogi nauna khalaba chief minister na first priority mahaki hek chief minister or matung da koi mana tawgada thabaki first priority je kogi hauzi 2023 gi May 3 tagi Manipur da thokleba conflicts na maram orakanda koi community ani habitare koi gi meite amadi kuki community ani gi lanjin na duna relief camp talariba marwan IDP sing habitare meite amadi kuki IDP sing sigi first priority mamasa masagi mayum da hanjalanduna Manipur da lariba conflicts sigi tangdu leita hannaba honaba Manipur da fully normalcy purak na ba honaba sinam haki first priority oigani habigi wafam ka fungdor ba hem sigi matang deni khana ni nagadori basi khana nei na bada saru yabina ba koigi studio da lengshi dun library ba expert panelist myam da sak tak chage ahan bedai kai kumna bo chage CPI gi former secretary obiramba oza SOTIN KUMAR oza busu Northeast Window ki studio taram no chari ani suba panelist Advocate Oibiriba Oza PUYAM TOMCHA Oza Busu Ikai Kumna Buchari. Ahum Suba panelist Manipur Pradesh Congress Committee ki spokesperson Oibiriba Advocate Dr. Ravi Khan aten mamatang gimnang dai koigi studio da join tawbirakani. Ayahan base Oza SOTIN dagi lakchagi Oza koigi Manipur ki praja singna popular government amakak ki demand tawraga lakpadu finally koigi hauzik Manipur da popular government amakak leire koigi singjame AC gi MLA oiramba koigi Sri Khemchand na koigi hauzik nauna CM popular government sigi leader or kada Manipur gi chief minister oina wasak se lokre but mahangna wasak lokre ba matung da koigi tawgada ba thabak singi matang da fongdor ko matam da maroina first priority se meite amadi kuki animaki IDP singi habitare koina mayum da hanjin na bagi damak da first priority ure thabak tawgani haba wafam sin fongdo ki ba habitare wasak lokre ba matung da media briefing piba matam da habitare masi akoigi Manipur gi praja miyam na supa maga lakpa dugumba koigi pot amakak oidoribani maruina irang sina sokalibasi IDP sing chahi ani makai ahum surakadorabase koi mayumda hausu fawa hanjin mangamdana lairibani masigi matang da koigi PR government lairika da su koigi resettlement taunabagi matang da koigi thabak lokhat biyo hana kamro prajasina kholau laraga sulaki bani du hausik Manipur gi government nauna form taraba government sigi chief minister na 100 priorities masida pigani habigi wafam phongto ki oza kamai thambini ge hanbayona Sigi nagadori ba topics koi Chief Minister Khemchand gi Ahanba Wasak sigi matang da yamaru ba ngarang si koi Sri Khemchand Manipur Chief Minister win wasak ra wasa batung da ngasi ayuk koi Govinda ji khuram balak pada Pressman sing nang bo wahang amada koi sing amadi tam dalari ba IDP sing si mahaki maram da hanjal hanana bagi wafam sina mahaki ahanba priority tax si wafam si taname aduma si yam araiba wafam amadi natte adubu mahaki thamoi dagi thamlamba wafam adu Madhumati yam nintina welcome to him to ena khale. Yes. Mayam khange madudi usik ngarang wasaki ba BJP gi
na lead to bulinga sneida maruina tongan political party ahum BJP NPP amadi NPF ahum si pulaga semba adu bulinga amani haina lopam thoe badudi karigino haragadi BJP na chief minister oire deputy CM zo BJP na oire adu loina ekoi NPF te cabinet deputy CM oire adu NPP te cabinet amayaure makata na expansion tor bode kari lakadage shikhana ningai oy adu orgadi masi ekoi coalition government amane coalition government amagi nature si maru oina ekoi masana tana base program ama thamam thoe sarkar gi policy ma yam thiri atham thoe adu loina na ekoi lengaks deida khoi chungsin riba party sing pulaka na kari tawdage haibadu phajana yatho ka da miyam na tawdai sarkar sigi paikhalai thabak thorom yam sing siniko do wadu ga pham si tangai fade ngasi se ngarang CM when wasak khra tungda maroina khoi assembly de sangyeng tawbagi hojik khoi gi assembly phami sigi aroi ba pau khoi leitri adubu phami ba sigi matung tarakpada khoi makata na khoi cabinet expansion adu loina tongan ba portfolio kari matang yen thorokane na khale aduna si wafam jilak ne aina thamjaning badi hojik sarkar siam laina halak pa sarkar manate BJP lit to sarkar hojik lai se hekta ekoi sarkar ama muk hanjala lage haibung nate around chahi amarom hena ekoi gi president rule ro batung da dak la kadori ba February tarik ahum state da ekoi phawda PR sangdok tana sathadra sum lebe tarabadi mase ekoi gi sida constitutionally tongan ba ko deadlock kaya ma lakpa ye adu loina na ekoi makhata na ekoi lenga si lebe ya da ba fresh mandate kumbagi adu gi tangai phada mayam su leba aduna tangai phadana sarkar si chathadaba ya da pot ama leirakanda last award sarkar se muk lahan ba pot ama adu masina tai di kai noibu BJP na lito ba sarkar se manipur da center na so haro lehni boi wakhalon du leito male maram di kai noibu khoi mamang da sri bire na lito ba BJP gi lenga adugi manung da miam punamang thengna khare madadi hogi 2023 gi May gi tarik ahum dagi thoki ba thokdok ya singshina leibak se hoji phawdu mai hona saibane kan mangam dribane mai khu adu len mairi muthat pangam daba lurba tangka amada koi manipur si le phima mane mi lising kaya adu yum lising kaya mai thagre awana kaya mayok nare mi chahung gi mayada misimina siba yawre hat khare adu loina koi mioi kaya ma thiba phangdre hadak tasu surachanpur da koi bisa ma hat khare adu loina imung manung pikra wangang ani hom yauna mioi taret jeribam da hat khibagi thongdok ma am le khare adu is matak ta khoi di sati ba mana koi IDP sing haitare relief camp te le ba koi mi lising hufu gi matak ta moi gi maram da hanjal lage hanjan biro hanjan jarage hai matam do hojik phawda koi hanjan mangam handri hanjan alani hai gare hanjan mangam dri adu matak ta mukasu ekoi free movement ya lo hai dana mayam lauri adu hoji phawdu free movement si yadri bane more chatpe yade surachanpur chatpe yade jiribam chatpe yade adu matak ta khoi sathiri se ekoi maru ena dimapur lambi se chatpe yade gi akibe am shilei aduna le phim zeida ekoi maru ena hujik sarkar han pairamba biren litoba sri biren litoba sarkar duna sahi ani gumba masi kan gi solution amata por pangam da lakpadagi center na adu akoi CM se majority oina ma bu lokho kanda PR gi sason jung lakpana ngamdaba yam se adu tak PR sarkar na free movement halane na howrude hogiba sahi 2000
24 or mare mask ta ni panda adumba home minister na bhau lok thok tana khoi chathok chasin da thingble roen adubu madu mai pakhidre so me ama si hujik sathari batan ja se basaida khoi tangai phadana khoi le tabia da badona sarkar si lai ba parents se basaida khoi maru ena CM na CM Khemchand na ngasi mayam da Ahanba packet ka da ba thabak singi manung da khoi maru ena relief camp te leri ba ching tam gi mayam se mai magi khoi mafam da hanjalan bai sina magi first priority pira ka thabak sanction ba sima pungni na hai hi yam ate te burning of issue ka sing du gi marak te sin magin thana paikane adubu pai ka do thabak se masi yam thina khoi akan ba win labag loina na thabak mayam sing sanction abai damakta khoi manipur da lairi ba khoi tongan ba khoi political party sing CSO sing adugo loina na khoi gi lingak pari ba tongan ba party BJP lead tori ba mayam si phajana kauraga nena ta na wari sarakanda adugo loina singi sirnau adugo loina tongan ba moi masen marakta su kuki singi marakta maming tongan ba khoi hana gi leramba mayam sings basi khoi kuki jo kambu ko punba pamdre haidan lai ba mayam singa sisu pulap pullakanda khoi amni thina khoi apil lama loina na khoi political solution ama porona mai dum tangai phada mayam lai brai se pause aduga atai mayama si hujikle se Ahanba da maruina khoi gi IDP sing mai mayum dan jalan bai se masing aktan diaro pot se ton mayama khoi lei gre ba hanjalak na bagi lambi du di maruina ani sigi marakta yanaba misangye yes yanaba lambi sikrai loi ge ta ke bo masi political dialogue to na bo pena dri mayam demand to dri mayam masi puna maksa aina kari pami mana kari pami kari damta sigi thaksi yoro khibano karam na basi kok na bhona sigi haiben sing mayam sing so center yauna kendra sarkar yauna koi state lengak sina yamne thina bhapta na naina ba khana ba tongan ba solution ka porna bhona bagi wafam siksi amaru e lowe and not only with IDP sing mayim danjan bai se masi khoi nang na dul leiro nang som sakro mai hana phim nan jalo haina order madi ya pot oidi masi puna masi yamne thina khana rakanda ingna tapna lak pot am oi ba tangai phadi hariba adu yam nungai ri am fai baram di deputy CM se uji kuki lalhori ba kangmu singi michang de leiba haitare adu nipsa ke jen oire adu loirna ma masamak su khara ini set torkani haibagi yam thajaba mayama koida phawbale adu bu lei post sing stay da ngasi ngarang se amuka su kuki area ka amada mana deputy CM gi sigi yaring dum ka am su machi ka da hori se hawam thoi nga ki adu ga loirna masi yam hena sangdani haibadi thajade adu je koina pamjari sidi manipur si am pick state amane pick herba state adu loirna mau sadagi tongan bi yelo mi ka amana koi punna chana sinana khundara ga lak play box masaida kala mai tawdana khoi sumba yam sathi ba thodo oma hokibu 2023 gi me gi tari om gi thokri beno haibe sigi likhun se yam phajana thidokphum thoena khalle masina tragadi khoina karmai tawdana leibak se da mai hona saktan der kanda adugumba khoi gi moina union territory separate administration adagi masi mana to demand ado hana khana ni ga na dom na sanction graba ado ka tar ga di manipur si su yam dra bada ya koi separate administration che kuki area ya ma ado le na naga area ya ma tampa ke ma smai to na hum ga thok pe phim se madom de lak pe ya ado na silei punamak se Ahanba da khoi territorial integrity si am thina safeguard to thamakanda khoi gi le ri ba khoi gi tongan ba kuki area sing naga area sing Maitai area sing basane pera do me am sing se swaida khoi magi leisure area sing to the full autonomy shakti ga pijna mai
मागी एरिया दो चाकु चनर बा कई तो यागे अदुदा हाइबन सुम के सिंगसे मसिगी तंगाई फदबा खन नबगी तंजा सिमसु लहोंजेनि बो वखल लै परम दे कई नोइ तंपाकी एरिया दा अखोई हम चाकुत्री अदु चिंग एरिया दा मुके चाकुत्ते कुकी एरिया दा हम चाकुत्री नागाता बर एरिया के दा हम चाकुत्री सिंगतम अनी में थोंग मानदन लेब पोट अमगी लेब प्रॉब्लम से सिग मरकता मुका अखोई मसेन मरकता तोंगान तोंगान वारौनबगी अदुम बबस्ता अमा जे अखोई क्रिएट तोरपने हाइबसिमसु अखोई अतै पॉइंट क्या के मरकता अमा ओय लौजे अदुना हुजिक लेब पोट से मसे अखोई सिंगतम मानना सखत मिनब सखत पगी लंबेल द कई तो यागे हाइस पोर्न फोनब डेवलपमेंट याउद्रदी अखोई तोंगान तोंगान बा अखोई वाखंदा अखोई हंदना सिंगदे येंगे हंदना तमदे येंगे अदुदा मदोमदा लाक वाखंदुना दुम बमागी तोंगान तोंगान होमलैंड की वाखन सिम सगतपदा याम अचो मचा कया पिसलेब अदुस मथक तो जिक ले पोसे मसेदा गसिदी अखोई स्टेट से पजे फनाई साबने सिंगदे लेबिदि बिसिनाउ सिंग तमदे ले बिसिनाउ सिंग अखोई लेरिबा geographical position अदुगलेन मणिपुरी और फिबम मयाम सिंगसिना आइना पाम्बे आइ नत्र पामदबे आइ मा नागा ओइबे आइ मा कुकी ओइबे आइ मा मैतै ओइबे आइ मा मुस्लिम ओइबे आइ अदु अखोइ मसेन मरक्ता चाना चिनन लेबिनबा हाइबसे मसिनतन अतोप लंबी इम लेथे ओके फनेयामना तमनरगसु अतोप लंबी लेथे अदुना अखोइ मसेन मचक मचक काइनर लेकाय अममगी स्टेट अममम अदुगुंबा अखोई सिटी स्टेट की टाइप द खाइदोपुई नेचर दो मदुदि ओबेया पोट लतमनिना अखोई ओरे फिल्म से मसदेदा अखोई चीफ मिनिस्टर ना ngasi खाइदगी मरुओइना पांथोकदब थबकी मनुंगदा अखोई मरुम आईडीपी सिंगसे माय मरमदा हजलन बसिना अहानबा माके वासक ओइगनी हाइबन सिंबुगी वफम वसाई हाइफेट फोंदोखिबे वफम लेरे अदुबु सिंगाक्तरदि यारवा अदुना लेइबा मस्लाम याम सिंगसे मसैदा यामने थेना पॉलिटिकल सोल्यूशन पोरकांदा लंबी चथोक चसिन अपन बलेक्तबा अदुने सिंगतम थोंमाना सखतबगी लंबी यातपा अदुलेना तोंगान तोंगान हिरम क्या दा खोइ मसेन से अपुनबा अदुलेना एखोइ मसेन यामने थेना साना सेन लेमिनबा मणिपुर मा ओहेनबगी थबक से मस्त खरे हेना मियन थमका दा खोइ तो पहित पिबा मस्तनाइ फदे लोजे ओके ओजा हम फदा थबिग्रे खोइगी नवना वासक लोक्रबो कोइ चीफ मिनिस्टर की फर्स्ट प्रायोरिटी ओने तवदा थबक थरम सिंगी फोंदरप मतमदा मरोइन आईडीपी सिंगी मतंगदा फोंदरप से मोस्टली वेलकम तवे बट अदबु मसे खक नतबिदा अतोप अतोप कोइ पाइखल हनिंग बा थबक मयाम हम सोजाना सो हाइबिरि अदबु मसे मक्सो पाइखल कनि हाबिगी थाजबसु थमजरी एमथंग जोजा तुमचा दलाक ओजा कोइगी हारिबा कोइगी मणिपुर दा सुख सांख्रबा चै अहुम मया फजल आपसे कोई कॉन्फ्लिक्ट सिना मरम ओरकांदा कोइगी नेशनल हाईवे सिंग चटपा यादबा कोइगी कम्युनिटी अनि चंगनबा यादबा बफर जोन लेबगी पोरा मयाम हम दिलेबनी अदबु हौजिक मणिपुर प्रजा मियामना पाइबसी मसे पुनमक्से यालकांदा फुल्ली नॉर्मलसी रेस्टोर तौरपदुनी मणिपुरी प्रजा मियामना पाइबसे अदबु नौना खल्लबा कोई चीफ मिनिस्टर दी आईडीपी सिंगी मतंगसु कोइगी मयाम हमसे फोंदोकरे हबतारे कोइगी मरोइन आईडीपी सिंगना मसा मसा के मेमदा हंजिल हन्नबगी दमकदसु फर्स्ट प्रायोरिटी न थबक पांगतोकनी हाबनी मसिना फर्स्ट प्रायोरिटी ओन थम्मकांदा थम्बगी वाखक्तनी बट अदबु पांगतोकदब थबक तोरम मयाम दि लेगदोरिबनी अदबु हौजिकसे सुमना खकी वासक लौखरगा कोइगी ngasi assembly gi फममी ऑफिस अबाव चंगजबने हबतारे अदु इतारगदी मखातारा थबक तोरम मयाम सु पांगतोरकनी हाबिगी असादु थंगरी अदबु पाइखलकदब थबक तोरम मयाम सिदा कोइ चैलेंजेस मयाम दि फेस तोरकनी हरबा चैलेंजेस मयाम से कोइ ममांगदगी सो पीआर गवर्नमेंट लेरिकांदे सो कोइगी नेशनल हाईवे सिंग चटपा यादबगी पोरम खक कोइगी चलहनगनी हाइना ऑर्डर थोक तारग सो फुल इंप्लीमेंट तोबंगमदबगी पोरम खक लाखरबनी अदबु हारिबा पांगतोकदोरिबा थबक मयाम सिदा कोइगी चैलेंजेस मयाम दि लाकनी ओजा कमाय थमिनिंगी हामुक्तबा पुनमबु खुमजरे लोनना वासे हागिबा मतमदा सोयंगाम यावबसु मयामना ngakpigani aigi miyeng de tonganba mati yenge arang kenona koigi honorable anong khalba sem koigi Khemchand na haigibado mana kenoda litanlum da chatpa matamda mai IDP sing unarakpa adigi moigi praja sing unarakpa matamda IDP sing sina harisi moigi mayum da hanjani habi adumai tawduna tampakta leiba IDP sing sisu mayum da hanjani habi adubo hanjanba yadrise kari maram khari lei haina phongdokpone man hai do ngasi ekta hanjalange haiyeng ta hanjalange habi nate
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯃꯥ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯋꯦ ꯑꯃ ꯁꯣꯏ ꯊꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣꯗꯨ ꯊꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯈꯜꯂꯤꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯗꯨꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯐꯥꯎ ꯆꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯄꯤꯕꯗꯤ ꯑꯩ ꯂꯥꯟꯒꯅꯤ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯃꯆꯦꯠ ꯇꯥꯕꯁꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯟꯖꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯃꯔꯖꯔ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯇ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ BJPꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯈꯔ ꯁꯣꯏꯔꯨꯔꯒꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯇꯝꯁꯦ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯅ ꯂꯩꯍꯟꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯉꯝꯈꯩ ꯁꯝꯕꯜ ꯈꯥꯕ ꯑꯗꯒꯤ FMR ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯀꯩꯀꯥꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯁꯨ ꯁꯣꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯊꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯥꯗꯒꯤ ꯇꯛꯊꯔꯛꯄ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣꯗ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯎꯗꯕ ꯑꯃ ꯍꯟꯗꯛ ꯎꯏꯌꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯗꯨꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯄꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅ ꯁꯨꯝ ꯄꯥꯏꯗꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒꯁꯨ ꯃꯥꯅꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯥꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗꯒꯤ ꯀꯥꯔꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯆꯣꯡꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯃꯗꯨꯗ ꯆꯣꯡꯕꯗ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯤꯁꯤ CPIꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯑꯅꯝꯕꯅ MLAꯁꯤꯡꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ CPIꯒꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯆꯣꯡꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩ ꯃꯃꯤꯡꯗꯤ ꯄꯟꯖꯔꯣꯏꯀꯣ ꯆꯣꯡꯁꯤꯟꯗꯅ ꯂꯩꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ NPFꯀꯤ ꯀꯥꯔꯛꯄꯗ ꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ CM ꯄꯤꯕ NPPꯒꯤ ꯄꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯉꯔꯥꯡ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯗꯔ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒꯦꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ 33ꯅ ꯁꯥꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃꯅ ꯋꯥꯍꯩ ꯆꯥꯝꯃ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯒꯥꯏꯗꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯕꯗꯣ ꯀꯣ ꯑꯦꯅꯤ ꯒꯥꯏꯗꯅ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯄꯨꯁꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯝꯕꯗꯣ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ 33 ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ 35 ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯄꯥꯟꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯀꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯏꯅꯗꯤ ꯄꯉꯥꯡꯗ ꯉꯥꯡꯉꯤꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯉꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯃꯥꯔ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯗꯒꯤ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯏꯐꯩꯗꯒꯤ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯥꯔ ꯏꯟꯄꯨꯏꯅ ꯆꯦ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯖꯣꯁꯨ ꯆꯤꯡꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯣꯛꯀꯅꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤ ꯑꯦꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤꯀꯣ ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯇ ꯁꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯣꯛꯂꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯝꯅ ꯇꯣꯛꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯁꯥꯒꯠꯂꯝꯃꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯉꯔꯥꯡꯗꯤ ꯈꯪꯕ ꯍꯧꯏ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯀꯣ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ CM ꯑꯃ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ 2 ꯀꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯋꯥꯟꯇꯦꯠꯀ ꯂꯥꯎꯗꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖꯒ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯏꯕꯁꯤ ꯁꯤ ꯑꯉꯛꯄꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯉꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯗꯨꯅ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯐꯕ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯣ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣ ꯃꯔꯤ ꯃꯔꯥ ꯊꯥꯡꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯗꯕ ꯄꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯈꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯤꯗꯔ ꯈꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯃꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯩꯊꯣꯛ ꯆꯩꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯇꯧꯅꯕꯤꯔꯅꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯁꯦꯟꯁꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯗ ꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯑꯣꯏꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯛꯇꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯀꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯗꯣ ꯈꯟꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯁꯦ ꯚꯣꯠꯀ ꯊꯥꯗꯅꯗꯅ ꯃꯥꯅ ꯑꯁꯨꯛ ꯐꯪꯉꯦ ꯃꯥꯅ ꯑꯁꯨꯛ ꯐꯪꯉꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ MLAꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯗꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯅ ꯃꯥꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯪꯈꯤ ꯃꯥꯗꯒꯤ ꯑꯁꯨꯗ ꯊꯥꯗꯈꯤ ꯀꯥꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯀꯣꯂꯤꯛ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯜꯂꯝꯃꯦꯕ ꯁꯤꯕꯨ ꯅꯍꯥꯟꯋꯥꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯔꯥꯙꯥꯕꯤꯅꯣꯅ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯍꯧꯗꯕ ꯑꯃꯗꯨꯅ ꯅꯥꯀꯟꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯍꯜꯂꯒ ꯀꯥꯈꯤꯕꯒꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯔꯒ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯊꯣꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯁꯦꯟꯁꯁ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯃꯥꯟꯕꯗ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯄꯤꯅꯕꯗꯧꯅ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯝꯃꯕꯅꯤ ꯀꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯈꯔ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯎꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯩ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯔꯣꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯥꯋꯔ ꯇꯁꯜ ꯅꯠꯇꯦ BJPꯒꯤ ꯑꯣꯏꯖꯕ manipur kemana kan kita ke habis ya masih ke formula ada government nama semuk pun sima lere itu kita sing naik tak gadi aku ini sab sana ko aku kita legislative council amal lere kadi pagi phagda bne adu legislative council ki problem se kari lege habum tumda moi na haje legislative council amal lebe ta ta gadi ngasagi aku India ada su state taru katani commercial lere se yam jabada member sini fu lege da bne hai ko aduga 1/3 tagi su hen be yaroi aku itu humbu katani 1/3 ta 20 si chana da khar lebe ko aduna aku ise ta singna legislative council ma thamba ta ta gadi ngasagi aku ki community mayam se ngasagi 36 haibo sense of belonging do aku ki ju lam sida aku ki ju saru yauri na na haibo adu ne ba yam lur si ko aduna adu hoji ki humbu sida di adu pi bangam da bani na kai ma legislative council ma masi congress ki matam da sona ran khale koi bong bo bi matam da so adu ga makhadi ta gidre ko adu masu adu gumba khalam ba yai ne sum khan ba masu leader ko yam adu afaba leader mo oi bani na ko aduna sigi pochil kai ma la ta ga di hoji ki 36 to adu mak na tra ju kharam gai di ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯆꯤꯊꯍꯧꯕ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯕ ꯉꯝꯖꯗꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯠ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯥꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯃꯗꯤ ꯑꯩ ꯎꯒꯗ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯌꯦꯡꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯦꯝꯆꯥꯛ ꯒꯦꯟ ꯍꯣꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯥ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ problem lerudang kale aduwa akoina sum tabda nuaitabda hojik su dum maka tana khanane ne singsin dum kuku ya wai jum sizna bi masana ju sizna drum ne ko hojik ki khokti se wifi ne amadu mar ne to sizna de ba akoina es kuki gi marak gi hagi moi tara se hana khatang phaina chalu moi tara se noi gi unity je kai ga noi na akoina sagat pi budum to bo man lei seida manipur thugai bise thugai ne noi kaina ga manipur thugai ba ngamroi ne haiduna ngasagi ko aikoina indication pi budong to bum le adu masidi aidi to hunja ning de mamdi keno da mokoi tongan tongana 36 community ji kai chakrage kuki na chakrage di loi mangi roi tro yes somda so dungai ne naga ina chakrage di loi mangi roi asi adu ta ga di aikoi community ji ohum gutane na haidori bra adu de ahoi se du tribe list da kuntra tro ga se lokto ani kitang hakles adu yagadra aduna sigumba aidi leibo potsiga akoina yengibo perception sig onna ba akoida dum lan hobude dum haibne hey wifi di natte ne moidi tongan mu wifi shopi ganu adigi ko mar sokanu adigi akoigi mizo sokanu haibse koi dum haiba adu akoina sona kan tawon dum pulap tawro ko hekta si toksin bibne aduna handikti mai yam senge mai sengbai bu ko mai am senge bo hoji ko nem sak ki gembo magi do koi adugi udi tongan ba podam legre magi mapur ba si leibani na man kamai ta no ka jo adu ma ji bot ka dane koi na mantri mai am do ore mantri oi bi ya ga deputy sem oi bi ka do ya ro te han khang ga la ba phone ha ne ko aduna ma ma so koi tha dong ni ka hai ri se baji ta seng na hai da ga di sagi mo gi kuki ni har bu marak ta khulai pa ga mukhui mayam gi machin men ba dong mak tre hai ba ne ba jikti ada hojik ke ma ta na machin me la ga dum ya ga har ga na adu ma khoi gi lekha tamin na ba ta adu natragana akoi di sini hai na chong thorok ta ta gadi aseng mu je thokla ga masai gi hari ba akoi na lokthu oi na hari ba any tribe to adu di mathanda dum ken ge do po ne aduna sima yam phu khong thang amni di ato pa amadana masai gi ina haje do number 1 akoi manipur se akoi gi community kunthra tarung na saba po ne ha ba dum amna maroi ba po ramani adu ga hojik IDP da laibu singche lo na mai halan nangi nakana ni pilo na mai haningi hanri ji kari gino kana na tawrino habse masi gi question athan da hangje bu question ni ko mado ada hoji di CM mo ora bani na excellor kane na saptan khalli adu ngarang mak simak peno tawu matam da adu gudi aina sum khanu matam da government change sor ko ni na tawu male moi high canal da ko lo sing u thabuk suba ya bado hojik te mu ya handre na hai adu di nong ni se soi sol tor kran khali kun ai Ahanba round ai hajening mudi hojik anoba change of card haiba tare ko si la ko matam sida khoi moida maximum cooperation piba masangi adu hana gi pubiramba honorable chef ko mokoi su
ngasai ko hekta kano se khoi gi atobo party de gi mun madong na tor ga hekta nakan de intok khotok to bo ta ga de bo yam phajada bo ga ni ri mai tim se sina ma gi mini sina ai gi mini hadana sakhi ba ta ga di madu ju khadi gi laibuk thiu oi ga ni ana BJP habi se apun ba party amane habi se mase khoi ka honing de adu loina na BJP ga punna pamin na ri ba mayam se masi su khoi coalition partner habi se mase ka honing de adu ta sen ha ta ga de hoji khoi JDU gi su mapi ni ga habi gi ningfung tai dana madu mak lak ba ta ga di khoi na haining ba di moi da chithari se kari chithake ha ba manipur gi khadi gi maru oi ba khoi mitei pangal gi community de gi ko khoi representation am ta yaudri masi masu karai de no yeng bi raga masi ga happy raga ta ga di mase khoi ya mapung pha ba government amma ha ba do idi madu oi gena en khanse okay oza am pazan thabi da khoi hosik no na form torai ba khoi governments da khoi council of minister lo na bak sudri bani khoi khara khaktama hosi attacking to da ngari bani mase lo na bak sura kan da manipur se khoi manglom da changsilak pa ya ba gi atuki matik possibility lei ba ha ba tara khoi mase so khoi gi kuina form to bio haina la kan da khoi last word da khoi finally khoi hosik manipur da prajamya na pamba popular government se hosik form to rabani mar maduna khoi gi form to ba government se da khoi fully support pira kan da khoi cooperation pira kan manipur gi lady ba problems sing issues sing se lotion na bahona basam na maktangai fadya wa form dani ai madang se oza rabi dalak che oza somda khoi gi hanagi separate administration ki demand toroga leramba singtu gi marakta gi hosik popular government da yaura bani adu itara ga di hosik manipur da separate administration ki demand toramba singta gi maraksi da akoi manipur government sema matam da yarak abani na akoi hosik manipur da normalcy hanjilakpa yabagi possibility se percentage se wange harakna haina khanba yabro za khoi gi mamang da khoi gi manipur government sema matam da shungyaw yaroi khoi gi leader pam de habigi oppose toroga dum leram ba haba tara integrity se tu gaina bagi wa dum ngang leram ba do hositi manipur gi apun bagi oi ba khoi gi government ama khak form to matam da yawra abani attacking forward to krabani adu itara ga di manipur da leram ba issue crisis haba tara masi normal sida lak na bagi manglom da changsile haina khanba yabro za kamai tamini adu marak sida di akoi separate administration ki demand dum stick toraga leibadi dum yaure bani even akoi example on har da koi paulen hauki fadumak stick toraga leidi osa kamai thamini ye india da paliba hojik paliba BJP alliance hai ta maroina BJP manipur da su BJP gi leibasi makoi na tauge khaladi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯇꯕ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯧꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯊꯥꯖꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯁꯨꯛꯊꯥ ꯊꯥꯖꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯁꯨꯛꯊꯥ ꯊꯥꯖꯗꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ PR ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯃꯦ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯆꯠꯂꯨꯕ ꯁꯤꯡꯁꯔꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂ ꯄꯨꯔꯛꯑꯒ ꯏꯌꯥꯔꯄꯣꯔꯠꯇꯒꯤ ꯄꯨꯔꯛꯑꯒ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔꯒꯤꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯁꯦꯅ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯍꯜꯂꯦ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯇꯦꯗ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯊꯝꯃꯦ नुमित मरी नि अमा डार्क डे कंफ्यूज स्टेशन द थमे प्रजा में हम हंगी करीनो था तरुक प्यार से थमगा हंदक चही फाद का दौरा नुमित खनी तंगार कांसिदा पुदु कौरगा करम सिस्टम द खलिबनो अहिंग अमदा सिखले नोंगाला खुदकता पुरा वासक पलवरगा हौजी ngasi assembly इफम होरे गवर्नर एड्रेस पिरे तम आइखोगी लान दौरी मनुदा वार फुटिंग दा तवे करी वर्गदौनो खंगदि अफबदि वहनिंग अदुगा पोर्टफोलियो सु अंगक पनी इंडिया दा मणिपुर सी अपिक स्टेट अमा स्क्वायर किलोमीटर 22327 स्क्वायर किलोमीटर खतने इंडिया की ख्वाइदी चावब डिस्ट्रिक्ट सी गुजरात की कुछ साइबर डिस्ट्रिक्ट ने स्क्वायर किलोमीटर 45,000 हेन ले मी लाख कुनगनी थोय हेन ले अदे मणिपुर को डबल हेन चावे इंडिया की ले डिस्ट्रिक्ट सी कास ले डिस्ट्रिक्ट सी स्क्वायर किलोमीटर लिसिंग नि फुंगाय चावे पाक चावे मणिपुर पिक खबसिदा चीफ मिनिस्टर ngak to oigreba adusu karamba muongi hoi maning thunga nangai gi phuru khudingi maning thunga nangai gi oirambadi yai yam phai simsar sidi ani community khudingi community kunthra thuk da simsar kunthra thuk yen bangam adi khwai ri phagane khale manipur da community kunthra taruk sui haiba ngam se handak ki congress ki wana taba congress ki ni khange
बीजेपी पालकपदगी हदकी सिमसरसिना मसिंग बुदी सुना है मसे अखोइना टीवी डिस्कशन दसो कम्युनिटी मसिंग जी हाइकिबदगी हानगी गातुदी कुंथ्रा मई मंगा आइना सुर नईयेब हौजिति खरबु अदो याम फै गवर्नमेंट अमा सेमबसे पॉपुलर गवर्नमेंट तबु पॉपुलर गवर्नमेंट सी खोगी हाना लैरमिबा बीजेपी की अमदि बीजेपी के चटमिनैबा मी सिंगदुदा दोल सिंगदुदा अदुम सेमबा तारगदी नसागी ऑल वाइन न्यू बोतल लेना बोतल दुखक सिंबा यूना हानगी दुम ओइबगी फिबमदा हानगी ट्रेन दुम लेबा तारगदी करम्बा कंडीशन करम्बदा होंगगी हबने करम्बा सेंसियस लापनो लान तौना हनबा हरे इंडिया गवर्नमेंट हाय नखोय मसेन तौनहनबनी नखोय मसेन तौनबनी हाय पीआर थम्बसिना कनाना थम्बने मखोयना थमे पीआर लौथोकपसु मखोय लौथोय हौजिक सेमगदोइदसु सुमनगी चीफ मिनिस्टर दु होंदोकप खक्तनेबा मीदि सेम मी ngaktaनेबा होय हेना फबोरपसु याय अदु तहा तौरिबो मवोंगसे सिदी असोगी असेंबली की मतम सी सही मपुंग फाकी दौरे एनिमेटेड सस्पेंशन सी सही फेब्रुआरी टांग तौम दोइदा सही मपुंग फारे तरुक अनिरक था तरुक सांगदो अगा अदुई मतुंग ददी ओनली कंडीशन अनी खक्तदा नेशनल इमरजेंसी गुम लावपा नतगना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना मधुगी जगह दो मधुगी स्टेट तो इलेक्शन तो भी यारोय गायना अदुम बेसिस रिपोर्ट नतनदी एनिमेटेड सस्पेंशन जी सांगदोप यारोयदोनी असेंबली डिजॉल्व तौगदोइने अना एमएलए सिंगिंग मा थवाई कन्नगाई बीजेपी की इज्जत कन्नगाई की खोनबगी तहा सरकार सेंब तारगदी मधु लाइबक थीगने अना हौजिक लाइब गवर्नमेंट सी ngarang khak simsa wasa ga hauji cabinet kana kana yaudumno khangdri adagi atotopa deputy chief minister kya habka doino su khangdri ko deputy chief minister se adu kamai to godumno khangdri adna masi ekoi yam advance hoina ekoina sina adu oiba hiding de togotobo shanti oiraknai honabada logo thodang du thamoi sengna spirit amada koigi cabinet colleague yaumneiba honorable सार मैडम सिंह अदुसु मणिपुर की कन्वीनगदमनी को हाइबा डिसीजन छे आई मोतदी मणिपुर से मचेत मकाई तौबे यारोय एनी काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेपरेट तौबे यारोय हाइबसे हौजिक असेंबली कैबिनेट रांगदगी फंबोख्रे हौजिक असेंबली फंब कांदने रिजोल्यूशन अहान रे तो लोरो हौजिक एमएलए मैम हाय पुंदौरेना सिदा अहम रिजोल्यूशन मणिपुर कायबी यारोय मणिपुर सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन नत्रगने एनी काइंड ऑफ टेरिटोरियल होइगेरा डिस्ट्रिक्ट होइगेरा यूनियन होइगेरा डिमांड अमा तौबे यारोय मसी हाइना हायेंगमक रिजोल्यूशन हायेंगे असेंबली दा पुनमिना रो लौरोना अदु लौरगा मजुगी रिजोल्यूशन से सेंटर द सुथागदमने मधुने बखोइन अहान दरकार लाइसे अदुदि नतना चौखत थौरांग अदु असी सरकार की हौजिक मिनिस्टर पीदबा अदु की क्वेश्चन नते मणिपुर की मयाम न खमिनरेबा आइडिया ऑफ मणिपुर दा मचेत कायबे यारो हाइबसे मसी असेंबली दा अहान लौबा मसी अहान खुद थाबु ओइगदमने अदु न तबतारगदि सुम डिले भरे तौरगदि इलेक्शन की मतम गाइबोइना मती एमा पावर पाहौ दो जादे न तौबोरगि ड्रामा की गवर्नमेंट ताहलगदि अखोय याम लाइबक थिबोइगदि मदु तो हंजनिंग फ्यूचर की मणिपुर की फ्यूचर से हौजिक लैबा मखोय की बीजेपी एम मखोय की सत्मिनैबा पार्टी एमएलए सिंगे मखोय की यामना सिंसियरली मखोयना यामना चुमना तौबगी मखा याम पोले अदुगा अखोयना मकला इनिंगसी लाइबा ngarang khwasak loiba honorable chief minister amada mana aduk yamna adu taw kane da tawroi अखोय हाइबदी अखोय हाइनिंग दे mamde अखोय सु wish tawi popular government am install to opado but install do khutau se praja gi wisdom oibro oidabra to let the people reply kai gi noim tamda praja na nandai khang pasi ngaimum da hobi tawre tawragadi phare tawbum tamda अखोय की हौजिक की हाइबा अहान रिजोल्यूशन से मणिपुर से एनी कोस्टा मणिपुर दा अतोप मखल अमतगी सेपरेट ओइबा
demand nama to tanbi aroi have a assembly da yam thunal hold up targadi matam sung hausan raga hauren dawni haying dawni ga tha mari manga tha khar kaktan moigi sarkar sina lairena leibada maramdi election call conduct lani 2026 sat iba sei sing loisalam dai thamni wali election call conduct lani kai dawni ana palingai sida ma koina adum ba state ama lobi horagadi ayamna phagani ai wafam se thamsa okay oza am present tham bikre khoi gi fully akoi praja singi hope ni hojik akoi newly formed of governments da leri basi akoi praja singna pami ba thabak tumak akoi pangthora kani habigi asa dani akoi praja singna hojik leri basi ai ani shubare baran che oza SOTIN de gilak che oza akoi praja singna pamadi myamam pami akoi tawhaning ba thabak ti myamam lei adubo akoi new form tawriba governments de khoi ngang han dabak form tawda ngari banina khoi cabinet mi form fawba fully phasana form jiba khoi chief minister fawba mahaki banglo da jangjaba gi pora makak leibani maram aduna khoina ki tawrakadori ba thabak singse karino su khangdri aduga tohoning badi myam ni praja sing expectation habitare aduna khoi makhoi gi ba experiment akoina tawdrikanda hana just to basu masi lan bagi pot amakang su lakadori bane adubu praja sing na bai ba thabak simak khoi onthora kani habigi fully khoi thajaba dugal loina na khoi newly formed torpa government se praja sing na su accept tor kana khoi welcome to bagi pot amakak lakani oza khoi makhata na khoi lak leiba government sina khoi manipur gi leiba khoi issue mayam habitare khoi masida fully khoi thabak se tawbirakani sincerity amaga lone na thabak tawbirakani habigi asasu leibi browser kamai thamini jinai pose central parliament sarkar se BJP ne lead to NDA government question su BJP na lead to coalition government amane center gi jiki policy se masingara mak chief minister wasa batung da center gi apamba aning basingdo amni thina thabak implement tawni haidana maruin raj bhavan da aram phongdokhi habi athadi sik center gi apambas center apamba kai koi lan thum sampati punamak se privatize tawba senjao pa myoi khara loi yo thokpa aduga koi miyam sina koi lenga ki daya da miyam gi punsi se koi ne na tano hingani abisiki asa amatalitaba lenga amani BJP ki sasons pikraba manipur se naharon lak taraga manga gi bathakta laile suhar ba ke amad se thau phangde alaman la humari any thaba ma sujage thau phangde adu imai ben sing maruina ekoi lo singugi adu re kai the da kai da loin tanga ga len ba hamu gi punsi da len punsi ba si ekhoina pam bidi leiba manipur gi problem me am sing se khudam hoina naharo lalo woi problem hairo ne naharon sing sina ji pen da ba kayama like tamure thau phangde ma tawre ma isa am sin maram morka thau adu ba pen da na maram morka lalo woi apha mayam lai si ekhoi gi sarkar sina state lenga se kai solution porokani even center da sahi gudingi naharon thau phangdaba crore ani thau pine na hai ama bau pingam the to policy program kayam paikale adu puram loina fail hoy similarly ko adugana sima ko naharon sin da kaim to magi tungya sa ama yat pangam moidaba adugba khoi gi lenga amoi dori se center na oheliba sumaina ko state soidro or kane khale adugulena possible man hengat pa possible man hengat pa pot puna maki leiba mayam se kana control to Bharat ki char kamu sing na senjau pai kamu everything control to puthoi ba poche mayam sing se moini yoliba market puthoi batam da moini urji kaino only profit ke mak to poche mayam yolom batam sendong yaudri adamina pot ki man se demand dum to in sendong tan sound talaga loba yon ba si sa thayeba sima koi control to bunga moy haina khale adu len corruption is a koi thokta na mayam manipur se hana gilenga BJP gilenga siri biri lenga matam so bharat manu the number 1 oireban see hoji adum chathara kani sibat kan to mom then drug mafia mayam puthok pase bharat ke manu the koi manipur se number 1 cheli bugum bani si ab sati ba basta man
drug mayam drug talupa in terms of crore kaya tarali mayam things adu lena na akhoi da ton center sponsor program mayam le khuda mai hadak mami on ki ba akhoi MG narega ki program se masi center ne pirakpa program mayam se karma program bo akhoi na phajana pakhat pangam bi numit chamani thabak piba haiba daida numit kuntra wani den chahi le pim gamte kadai sakre numit humdrani kadai sakre numit humpuni loin matkram sumaina adugole food security act masi pura fail oivane khoi manipur da madu mayam se miyam se nithino ainam ta pangan bangamte adugole ne pen le kya sire atai program mayam yam koi thoktana ko adubo sugumba policy program mayam sing se masi akhoi kariba akhoi sab chana state sarkar se yam thongna leino khoi pakat ke haiba targadi ma sab chana to bungam bui tanja me am so phongum lobi yae se khuda moina adaki portfolio mayam yen thorban chief minister state da khoi unified command yes pira ka doriba piro idra khoi bhab ta de ko si kaimka da top state singda khuda me south ki state singda mondagi kaimba cm na paibam thokpa ado portfolio do bodu pirak da targadi even supreme court an chatle ba fight to ne ba akhoi center na ri khoi yare el satha doriba program ne ba center ne pire sare pirak tre to silendo ine ado aina haijening idi akhoi state se masi puri center da depend on leba adu ne center na pirak sing se masi miyoi kharna sum haina thoka da sathari bisaja se sum sathari gai di khoi le pak state da miyam gi pulsi da hena thengnari ba awab mayam se masi kohon sung na moy haina khanje se goda moina NREGS ai sinsum haija khare Tripura da Kerala da south ki state sing da numi chamani thabak suba center na pirak program duna state sing adugi yamni thina miyam da kana piba si yamni thina packet pakam ure food security act ki seda masi di khoi mo 50% den phangam di masi fajar packet piyo ba adu lerina corruption thinum lambi le trabro anti corruption adu na ma'am madu gi chap ko adu lerina kara go bureaucracy adu ne mantri khangde mele khangde magi thoi mi sen thoki wa mada makan kya ge maran mathum mayam pekal patargade madada crop proof to yare makan kya to adu go len aina mayam tiri sembio adu matakta thabak phangdabagi adu ba kaw no mayam punamak se masne da koi sarkar thau punamak khutak ke ne pi bangamdre haega su bharat ki parliament ki budget ta ekun u phange madudi skill development se masai da 9985 crore Sikari beneba. Ada lain sungai sini, like hairu kambu adu lain harun sing sini. Tuan maga cana ba simpam kaya sing se. Lupa lak kaya thadar karena terka tuan be training pitana. Pak madu kita ngai fudab kaya sing sile ba. Ada skill development program sing sigi manung da koi China gum balai pak tagi. Yang ni thina tam makanda. Aku lagi madu doi parakar di lor pani. Haibu masih sabsana implement to bungam da bagi. Aki umeyam dari sing se. Ajana pakat piom. Adu mai torkan na kasi miyam na pendri mayam sing se. Masi kaino thabak khara paikhan ma thabak policy at pa program yat pa du lena na to gudam thau puna ma sakhara time bound hen biba adu yam ning thina program nai ba program na ta bida hoi ge cabinet mantri sing MLA sing adu lena wasat wanum to kamu sing tho ba mai magi khoi ge pesa khara lai center dagi ada state suma program pesa kari lambi sem tare toktare hai moi masen thika munaba ma toba adu rena miyam thadabam thopa sen thum do madu chade yang khayong no thada bidaba sum maina sum chathari ba hanagi sadase masi sum toktar ga di lepak saida khoi sarkar se e thamanga taru se khudam khoi maru ina election chahim ta gaire thamanga taru ga di vote ki irang la ani adu leiri ba per se thagar se basaida khoi miyam gi dong da kaino khar to ene haina madu chap yung na khalakanda yam thina tana program khara yam macha ta na mong ta na packet pa si sarkar se lak patagi lepak leida home kharla ene hai poch adu laibo thiri di kai loi khoi cabinet kana kara wage da ki si khangdri ma togdri adu noni se du khanga ani to boda bo lei post leida ngasi di khoi hangi sarkar khoi test to hore
हाने की सरकार आई दी श्री बीरे ने लिट तो बा सरकार मियाम ना यामी फिर टेस्ट हो रहा है सुमें जलक मजेदा सरकार से थबक मतम दु सरकार थबक पीब ngamde प्राइस राइस कंट्रोल तो ngamde करप्शन थिंग ngamde अदु लोइना अखोगी अचो कॉन्ट्रैक्टर्स ब्यूरोक्रेट कामू मयामना माई मागी को मरन मतुम पैशन बाबा दु थिंग ngamde अदुग लोइना लेपाक सिगी मियाम की पुंसीदा अदु ख्वाइदि साथि मियाम की पुंसी कनब ngamde सुमा बस्ता मयाम सिंग दु मायोक न हनखिबा बीजेपी की सरकार हुजिक्सु बीजेपी की सरकार है लागतौरी से अदु मथक्ता सेंटर पाले बीजेपी लेगाक से मसी याम हेन खुदों थिनिंगाय ओइबे लेपा फिल्म ओइदोरिनो बैंक पुना प्राइवेटाइज तौने हाइरि अखोय एयरपोर्ट प्राइवेटाइज तौरकने हाइरि प्राइवेट सिनने ना अदु रेना अखोय कोल कारखाना लेरिबा मयाम पुनु से लोइन प्राइवेट सिनने हाइगले सुमले लेबा बसा मयाम से अखोयना अखोय मणिपुर की दी हाइदना अखोय लेबा ngam तुमिन खाइदो अखोय स्माइ तौनी हाइदना अखोय तोंगान पॉलिसी में सेम ngam द सेना पॉलिसी में सेम दबदी मसी कना की सरकार लाग सेम ngam गने से खुदम ओइना लेफ्ट की कम्युनिस्ट की सरकार ला कांद सोइदन सेम ngam गने मरम दे कइनो इबो से खुदम ओइना से अखोय की सेंटर की स्पॉन्सर प्रोग्राम दा आशा वर्कर सिंह से लुपा लिसिंग अनि स्टेट शेयर लिसिंग अहम अदु रे मिड डे वर्कर से थाम ओनली 1000 सी ngaktrayong लिसिंग अब खपना थाम की तोलो सुमाइ ले रिपोर्ट में हम सिंह से खुदम ओइना लेबना पाम स्टेशन दे अदुंबा प्राइवेट ओयो गवर्नमेंट की ओयो थाम की मागी तोलोप से मागी वेज से मसी 25000 दगी ताबे दे सुमाइ ले पेबो अदु प्राइवेट को प्राइवेट हवा गाड़ी लोग बेमना मागी ड्राइवर दो लुपा लिसिंग कुनवा पीता रहे प्राइवेट अदु हॉस्पिटल में नर्स ओरिबा अदु मुनुपी दो नर्स तो मदैदा अखोय थामदा सरकार ले पर लिसिंग कुनवा पीता अदु मथक्ता अखोय तोन प्रोग्राम कयम पाए वेलफेयर बोर्ड मैम नहीं कोई मणिपुर बोर्ड से हम खतो हमारे वजह कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड है अदु वेस्ट बंगाल दी बोर्ड कुछ मंगा ले केरला नियरली 25 बोर्ड ले मधुना कने तोंगानबा अखोय लेरिबा मयाम सिंगसिनी मोइदे पर्सन खरा लोअर कांद खुसुमन पिकना फंगबगा से बसी याम थीना फंगना थबक क्या से मरु ओइना लेता लारे सिंगी दमकता लिंगबा सरकार मो ओइबनिना थबक तो फजन पाइखत पंगमेबा सी पॉलिसी देदी अखोय सागी सरकार बीजेपी की लिंगा लाय हाइदर सुमा सबचाना तौरकने हाइबदि थाजदे मरम दि कइनो सेंटर की याकार सटकनी सेंटर की अपाम सटकनी हादि सेंटर सु सेंजाव पाइबी प्रोग्राम ने ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन अदुग लोइना माय अपामदि कैपिटलिस्ट सिस्टम से मसी यांगना पुकटपा अदुग सरकार मनेबा अदु अखोय मणिपुर दसु माय अपाम अनिंगमुदि मतुगिना सोइदना माय पुंगलोनी मतुगिना सेंटर की पुंगलोनी मतुगिना अखोय स्टेट से जगोय साबै से मसाना ता पोट अम ओइबनिना मसी सरकार से अखोय खर लेरगा मयांगि सबसार खर तौकने जसा तवे तौसनु अदु अखोय यम अखोय खौराना गारी अदुबु अखोय लेरिबा पोट सेबागी पॉलिसी प्रोग्राम अदुग लोइना मागी लेजरिबा पार्टी की अदुगबा top sakta bam leibani na yam hena sa tor busulan gani haiba simdi phawe okay oza khigi praja singh expectation de yam lei but adu hana khogi already BJP na pan rule taramba khogi government sigi khogi test tawkhrabani na khoi center su BJP na paliba government of na center na manipur da karamba film de yeng habsi already khoi experiment tawkhrabani na khogi yam hena asa to tawningai oidabagi pot ama khangne mathang oza tomcha da lakchage oza khogi cabinet mifam fawa pham dribani cabinet mifam phama kanda khogi chief minister gi mahaki khogi leiriba tenure matam sida khogi tawgadaba thavak thoram sing work plan action plan sing ja khanga lakani habigi wafam khoi chief minister na phone to khibisu leirabani masida khogi president sida pamiba hosik mangda taraga leiriba khoi man oiba issue core issue habitare masigi matang su loina bak yarakani habigi praja sing expectation de to kimati wang na lei bani masida khogi praja sing expectation je khogi yobangam gidraba khogi thabak torokpa matam da praja sing na pai bisi torok taragadi masiso khogi praja sing na mu pelak taba government amaka oigadari bani khogi subna khaki khoi 2027 election bang to kadabagi pot amakak lei bani na khogi government sina thabak tawbagi matam se to kimati limited period of time oiba habitare maram aduna khogi tawgada bathabak na yamba matamna ten kibana khogi tawba ngam horidra habigi port sida praja sina su wada basuna te za kamai thamini
मसे आइदि प्रजा द पंगताई तैसन बसे फतें खल प्रजा की वॉइस न तबर खंपोंते पॉलिटिकल पार्टी की वॉइस ती हम लाए मोइना प्रजा रिप्रेजेंट तौदे प्रजा न करम कांदे रिप्रेजेंट तौदगे हाबदा नान अखोई कुकु मिन थोगा काय मणिपुर काय बे यारो हाबदो इट इज द वॉइस ऑफ द पीपल सिमा आई हाइनिंग द मोइना को प्रजा कमाइना रिप्रेजेंट तौदे प्रजा रिप्रेजेंट तौदे तौबा हाइजे माय मागे कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए देना रिप्रेजेंट तौदे तो एमएलए सी फरसु फत्रसु रिप्रेजेंटेटिव अममने अदैदा याम कन हारगदो वारुनपसु लापे याको आई याम कन डिजंक्शन जरूर दो अन तसेंग नमना प्रजादा ताइना बसे माई ताइना हनिंगे हौजे याम नुवाइतब लैये आइना सुम खनबदा ngarang sengibo government je political party atena sungta thajadab mawong ne sumaina or kani ju thajadab adon si moi reaction to bom khangde hinbiu ko khabar da kari da pn da ba kha phungto pung tongam ni moi je tanari ba kamaina react to si guys ade ngang cabinet phamde do ngang pham gre kari khana gi ge da ko khangdri ko adu ko tani cabinet pham gre tawum thokti to ba ho gre aduna hojik tasena ai sa haijabud how would I hide? Yes. Hana criticized of the Kari. May am the palm the Bunatro. Hanagi minister say, Lokoko have the Lokoko Halak training. I said, Amo Torsikano. Hangeba. Women Suli Henning Deva. I don't know more it is a tag. Nana Tabe of the one and the tag. Mokoina Ahanba, Governor Gi Ahanba, Pia Lokopagi, notification the neighbor who's a lane story. January की तांग कुमापन ngरang nahan kari ginova sahi ani pham da challenge so kai ginova government thamano habne ba dijok assembly dijok to habne ba isum adu ne ba se lebak langhaning mane ba se khoi hai ro ka dung no na ge bunguk te he khoba to ya dro apoi de han hai dine aham ba congress le pa bjp da wasak pa matam do adu da to go constitution je ngang cha sai ta ga करीगदम पार्टी लेपग पार्टी वसक याब्रो डेमोक्रेसी मांगन बसे कना प्रजादी तौगनो अदुना प्रजाद कुचिंग चिंबदो तौगनो प्रजादे ngasi करी चाने हयें करी चाने खंगो जानते तसेंगना मतम अमदा निमि निनी खुदिंगी मी अमुम सिरिनि निमि हुमनी खुदि मी एम सिरिनि मतम दा अखोगी इंगना वखल खनबम की पोट पिरम दे वखल खनबगी मतम से सुगंग भंगदेबा असी आई सिगदरा हयेंग ना मा सिगदरा बिसे अदुगी पोतु लोगिबा मतुंग देगिदि आहाम बताम दे इंग पालमे कोविड मतुंग देगिदि याद्रे अदैदि इरांग से थोकचले अदुगी वार ऑन ड्रग तौबगी अमा तौबगी मयाम को सि कंग कंग रबो गाक्तने सिदैसदा अखोई मोय तरा चा मानना लेपगा थुवाइदा बयारोइना लामबदो फजना मनुंग वारी सारबा मतुंग हजिकदि सा ए हाइजेदो असेंग असेंग मो थोलक्तर मोय थोलाबनेबा अखोई मणिपुर कंगनी आने थोलाबनेबा सिदैसदा मो अखोइना मो करिनो मोयदो चेसनदरिसे नत्रगना अखोइगी मॉडल दि सिनेना आइना हाना हाइदि लौथोकपियो दम हाइदि हाय हंचितंगारि इलेक्शन मोय नौजि डिजॉल्व तौ हाइदना नोटिस इशू तौरिङेदा अदुम डिजॉल्व तौग्रनि कोर्ट की दि नियम ले नोटिस इशू तौनी मदि पाकुम पिननि अदि सही मेन चकनि अदि सही मुतंग आइसले सिगी लेरिबा कैनोसे प्रजा सिंगसिद वकल खल्लो अफबना करिनो फतबना करिनो हाबदो खंगहन बियो गावहनगनो प्रजा गावगा पैसा थादरगा वोट कागे हाबो वकल तो बिगनो अदुना प्रजा सिंगजे इंगना अफबना करिनो फतबना करिनो मागी पॉलिसीसना करिनो असा हाइबिरपदो अखोई मोइसे पॉलिटिकल सेटलमेंट हम चंगे मणिपुर की लालहौ सिंगजे अनएम्प्लॉयमेंट के मरी लेना हलेब नते इंसर्जेंसी सिंगजे अई थबक फंगदे न लान होबो नते मणिपुर की तोआन हिस्ट्री म लेबगी लान होबने अदि तागदि करिगी दमक्ता मस मोगी पॉलिटिकल सॉल्यूशन म पिफम जे कदुई पिरोइ देना अखोइना वांगम थोक्तबरा थबक फंगबा फंगे अदि amna तोन लान होबो नते नि थवाइ मयाम कत्रिसे कोइ मणिपुर की दमक्ता कटपनी नि अदना मसे अखोइ खंगम थोएब हौजि सो दुंगाइ आई थबक फंगदे ना एकते याउ याबो नते नि अदना सी मतंग सिदा इंडिया के ओइनसु याम चाउना खनरबुदो आइदि मदो अखोइगी लैरिबा मणिपुर की सिचुएशन सिददि अदु यौनदि आई खननिंगदे
khana bata ga di wayam lakani maram de keno da constitution ahuwa preamble bu socialism yaw ko socialism ko no pusalakuni masi emergency matam du pusalakuni matam da hana privatize tawum bache nationalize taw gi bane Indira Gandhi gi matam hojiti madu yarakta dana hoji haji plane sawa Hindustan Aeronautic Limited se thabuk singto ko gre plane subgi pibe ngamde private sino haire ne mam da hojik so ngai school government school phatte na private school tamnari na tro si sigi marak sida sinmi singi dong ta thoki ba party na hoji sinmi gi dong ta kedor ge ba sinmi i kari gi dong ta manipur ge sugamna pik na kari gi paisa pi gi dor no ba khusuma na sam pi hel si kari gi no hoi sidai dang ang ba khak tene di ya ro thap oina taw dong ne ai na nong sai ni dana khoi dei join taw biro khoi lebak se pan che na yam ya ning ba man ke no da Tripura Parliament ba West Bengal Parliament ba hoji Kerala policy am pha go meng akte ne ba han gi ni ko lep ki government je khoi pam je bu pon adu khoi lep to yaw bi lo khoi man lebak se pam ni na se ha bi ki message sam dang si bu thok ti ji kai no Humu sigi manung da lebak si pan ga ta di kuntra ga ma thui changi ne Yes. Mo candidate kya tha du ke ba thadong na ba ga chang ga ba asi gyan ta na da di ya ro he ba and praja sing si da ko apam ba pi ga da ni ko si tau ni na se na mi ko sen ga da ni adu nata ta ga de praja sing ga da chak hoji nga sai do afuba candidate se khanje ye election da yam phai ye afuba candidate thagat piro candidate afuba thagal ta na ka di ai gi phukau di pu thoga candidate pu ai na thada ba ya bro candidate afuba kaman thagal ka ni asidi political party gi mathong ne prajai mathong ne te political party da mai magi candidate pikhal ko do afuba khallo ba sigum ba criteria da ai candidate thado ka ne hadan lak thu pio ning chala lo ba aduga thado ko matam da praja na ma afu do khalaga khangi dawne adu nata ta gi di praja di kai di gi kai du upai le di Yes. praja hai bisidi tongan ba mani political party da yauri ba politician sajna tongan ba mani politician sing gi apam ba se praja gi apam ba sidi oiroi hoji ta se na hai sa ba ni nang ga yam langam hoji yengo eno da singi mai constituency da hoji chief minister am pi re singi mai constitution na chief minister ta na isi kana matam dei no emotion rebu poi ba lai gi rebu pabung ko te ka ho ming do tumpo ki matam dei ne ba thang de na lab ne ba handa pdc asidi bo singi mai kam ko na ka de harau ro dei no bjp phai phate ge wa ji to khre je ba singi mai de gi na khoi na thadok ba MLA se sina manipur gi lit taw gi sab char ba candidate ne pirak ko matam da singjin magi praja singsina moi da chauthuk chaningai oi maram si kari lei ge ha ba am samna da singjin magi praja singsi da pi ba kanu ne ba akhoi gi kanu hai tare ko padma shri award ku mane ba se akhoi na thagal pa kanu se MLA se he is the best at the moment hai nan pira ba ne ba aduna sigum bagi matam ni aduna yam samna ha da praja di adum da sakane ha aina thagli bise yam sanna da ai gi isadna fast ta de ai saw gudro ai hawa du netro adumai to dna praja ge pam si tongam bam ni adubu singe mai kendra gi atopa political party de yaw sing dina di sawni na bisu yai ba handak BJP pam na tra ba matam si so dina por ga da candidate da ma ka de si di sok bu ya ro ha ba gi wakal da saw gudri ne yam sanna ha bu de ko aduna sigum bu pochi lai bani na praja na pami na tra pam de bi chabi gi no praja gi di peace pami Yes. ing tapa pami thabo ingang ing na sujo ba pami paisa tan bagi maram da yepi da ba pami Yes. am samna ha ba ko aduna sai gi peace proof na bane ba tawri se tawdu ba khoina khang da ba peace proof ko matam da akhoi gi state ki ka ge da ba akhoi gi ko yam samna ha ba da peace proof ne da kano drug free tha to ba haji po peace nti gi yali ko ngasi so dum yali pupi yam de te lepa aduna di praja pien ge dra mathang peace kar ko matam da adu kana kan ge te ge aduna akoina peace pro ko matam da akoina sacrifice to do pot khare lei principal kara adu mani adu makhoi ngak na to butai adu ko mangak tre adu ne ba
सी तौद्रेगा हयें हंचिद इलेक्शन दो लाबनिना अखोइ दोना थादबिरो अखोइ मथंगदे अखोइ सिगुम्बा मुचगेको अखोइ सुमाइ तौजिगेको हाइना प्रजा सिदा हाइजेगदबनि प्रजा से लाइनेब डेमोक्रेसी ददी अदो प्रजा द केहलगा अइमोन वोट पीद्रगदि नोय वाने हाइ तारगदि ओन तेनन सखिनेबा अदुना याम समना हाइबदा आइ हाइजेसिनि याम नौरी को अखोइ फुल कोऑपरेशन पीसी अदुगा हजिकी लैरिबो पोचे हंदकी मसकसे तोंगान मसगा मनी हजि अनंबा कम्युनिटी सुजले अंगे हाइजेबदो अखोइ मिते बांगलगी यावद्रि सिम खतंदी मसि यावननबा होना हनबियो मंदि केनो दे लेबो तोबिगन यस अखोइ मणिपुर के ओइनदि लेबो तोबिगनोबा मपान के अखोइ खंदी अदुगा मणिपुर के ओइनदि मिते बांगल हाइबसे अखोइ कोइना लोइनाबा को मपानदगी लाखबो ओइतागसु अखोइ मनुंगी ओगरबो पोत अमनेबा को मोया फैमिली आदि पुरगा लापम तनति सिदा फैमिली पीरगा अदुम फुंदा लेता हंदना अखोइ सरुक अम ओगरबा अदुना सिगी पोचे मसि कौबिगनु अदुना अखोइ से इंक्लूसिव ओहेंसे हाइ तागदि हजिकी लेबो कम्युनिटी से इंथोक प तातारगदि इंक्लूसिव ओबदु सुमम ngamo हाइबसे अइमो हाइजिन ओके हम फजन थम्बिग्रे ओजान लोशलकपदा अखोइगी लेबा अखोइगी न्यूली फॉर्म तौबा गवर्नमेंट से दुकी मतिक अखोइगी आशा से थमसी बट अदुगा अखोइगी फुल कोऑपरेशन जो पीसी हौजिक यामना अखोइगी नौरी फॉर्म तौबदा गारि बनिना अखोइगी थबक तौरकद थबक तौबा फाव हौजबा अखोइगी वर्क प्लान फावबा फजना हाइजबगी पोट अमखक लैरी अदुना अखोइगी फुल कोऑपरेशन पिरा काना मणिपुर की इंटीग्रिटी कायदनबगी दमकदा थबक तौनबगी दमकदा अखोइगी प्रजा सिंगनासु एनी सेक्शन ऑफ पीपल सिंगनासु हाबे तारे मसिदा अखोइगी सपोर्ट तौबा चंगे हाबा फॉर्मदनी ए लोशलप कंक्लूजन पॉइंट से जारा बिदलाक चगे हुसा अखोइगी अखोइ ngasi टॉपिक ताजु थमजारिबा अखोइ हाबे तारे अखोइगी न्यूली फॉर्म तौबा गवर्नमेंट सिगी चीफ मिनिस्टर ओइना वासक लोख्रबा अखोइगी युमनाम खेमचाना महाकी फर्स्ट प्रायोरिटी ओइना थबक तौगदबसे अखोइगी मिटे अमदी कुकी आईडीपी सिंग से मयुमदा हंजिलनबा याहल्लगा अखोइगी हानागुमना दंगदु लैताना लेहनबा होटनबसिना महाकी फर्स्ट प्रायोरिटी ओइना थबक से पांगथोकनी हाबा वाफमदनी फर्स्ट प्रायोरिटी की थबक पांगथोकरे मखा तारकपा वर्क प्लान मैम अमसो अखोइ कैबिनेट मिफम अखोइगी मखा तारकपदा फमकांदा अखोइगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सुराबा मतमदा अखोइगी वर्क प्लान सिंग हाइरकनी हाबगी खंगलकनी हाबगी वाफम सु फोंदोखिबसु लैरे अदुइ तारगदी न्यूली फॉर्म तौरइबा गवर्नमेंट सिदागी अखोइना प्रजा सिंगना पाइबा थबक थरम हाबे तारे मणिपुर की कॉन्फ्लिक्ट सिगा मरी लेने हाबे तारे कोई इलीगल इमिग्रेंट सिंगी मतंग कोई पॉपी प्लांटेशन की मतंग मसिगुमा मयाम से लोइनबा अखोइगी तौरकनी हाबगी आसासे थंबा अमखक चुचांगे हाबा वाफमदनी लोशलप कंक्लूजन पॉइंट दा अखोइगी चीफ मिनिस्टर ना हाबिखिबा मागी फर्स्ट प्रायोरिटी वर्क सिदा जागे ओपिनियन कै थमिनी अखोइ हौजिक ngarang khak wasak loiba semester aduga hौजिक अटेनबा इवन पालेना पानबदा था खरगिने बा सही फागा दौ नत्रेबा मरमदि 2027 की फेब्रुआरी मार्च से इलेक्शन लेगे दौरमिना अदुइ वा इलेक्शन कॉल ऑफ कंडक्ट हौजिक चलिबा सही सिगी अक्टोबर स्वाइद की इलेक्शन कॉल ऑफ कंडक्ट अदुम लाखर अदुम था खर सिदा अखोइ यामना चाउना सिसि तौने गना आशा तौदे अदु समथिंग कइगुम खर तौबदी फैयेबा फै भाई अदुबु नसाइगी हाइरिबा सिमस्राम ओइना अनौबो वासक लौरगा सिसि तौगनी हाइबदु याम फै तौब ngamboi अदु ngasiगी असेंबली फंबसिदा कना कना फजना यावदे अदुम मयामना अदुम उरमगनी अदुसु इंक्लूसिव ओइना लोइनमक यावरगा मथंगी असेंबली ददी मपुंग भाबा कम्युनिटी खुदिंगमक सुना यावरगा माइ पाकपे असेंबली ओहेनबिसनो अदो अखोइना नसाइगी अखोइ ओजा तोमचा से उकिल लोइना रिप्रेजेंट तौरसु nganगोना बीजेपी ओइना ngangbirasु नसीदि बियो याम फजन येंगनी ममदि मागी वाइ अमदा फजना बीजेपी की आइडियोलॉजी दे खर तोंगान बमा कम्युनिटी सुना इंक्लूसिव ओइना याहन बियोइदा अपील दो मयामना दम थागत नगनी एनीवे सिना मोरे साइकी गवर्नमेंट के लेबे इंस्टीट्यूशन सिंग गवर्नमेंट स्कूल फत्रे प्राइवेट स्कूल दलो इंसत ले आइना हाइबदो एग्जांपल दो अदुदि गवर्नमेंट लेबे करियर थले गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन सिंग जी फत्रे गा तोलोब न गवर्नमेंट स्कूल दलो पला लामा खाइ सुम पीबा अदुगा मसाना प्राइवेट स्कूल द थाजे अदुदि प्राइवेट सवत के हागदि गवर्नमेंट लेबे करियर थले सोथरिबा गवर्नमेंट की स्कूल मतिक सादबसे सरकार ने तोलो पीग लैसे स्टेट के ओइगरा सेंट्रल के ओइगरा लैबसी मसि फगतलन मियेंग दुने दरकार लैसे एयरपोर्ट से फत्रे प्राइवेट पिथोगे ओइल पिथोगे नत्रगे एवरी इंस्टीट्यूशन खुदिंग पिथोगे हारगदी बीजेपी की आइडियोलॉजी से योन थोक पाइबे थोक तु तवे मदुदनी याम
कसैगी फेसबुक तक कहीं कॉमेडी आए मखोई इंडिया की इंस्टीट्यूशन लोइनमक प्राइवेटाइजेशन योन थोएब मखोई लेसन बखरसु लेब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट इनी से मोय फजल लेसन ग्रे खंग NIA CBI नत्रगे एनी जगह इवन पंदी पंदिंद्रे जुडिशियरी के दसु अवांग बसिंगजी मैम न कई हाई नहीं नदे हौजिक लुजुम लूरी से खाके जातुम जाना सोसाई पंदी पंदिंदी हाग दुम पंथो इदना अदमाइना इखोय जु खाके बा मैम न कई हाई नहीं मैम न दुम खंगबिरो बा मणिपुर हाइगेरा इंडिया हाइगेरा फगेरा फरोइगेरा मखोई की मायोक्ता प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट NDA की लिट तौबा BJP लिट तौबा एलायंस की MLA सिंह मिनिस्टर सिंह मखोई की मायोक्ता चोंगथोक जोंग मखोई ने कीरिसी कई ग्राह में तबला ED है बा मलाई रेबा इन्फोर्समेंट डायरेक्टर है बा मसी की हल्ले मणिपुर की सो MLA में मसी की अकी बदुला एमगने बदु एनीवे मतलब न पुरक्सनी तबुत बुगा साइब दो CPI की तामो कोई अमो SOTIN है याम फजबा इंस्टीट्यूशन में आवाम इंडिया की योन थोकरे है दा जातुम जाना कानद्रे सोथरे गवर्नमेंट स्कूल फत्रे प्राइवेट चलले है बिदुदी प्राइवेटाइजेशन इनकरेज तब BJP आइडियोलॉजी दुननी लाइव प्रजा क्या दी प्राइवेट स्कूल द लाइक तबंगम देव अदुदी लाइव मुटलो हालो सीरो है बनेब गवर्नमेंट स्कूल फत्तब जाय करीगिदमत फत्रिबनो ओजा मतिक चादबैरा इंफ्रास्ट्रक्चर मतिक चादबैरा कईगिनो हारगा चौखलगा गवर्नमेंट स्कूल दो फगतलंगाय खोनगदमने हाबनिदा अन BJP के आइडियोलॉजी द मखोइना याम मांगजिन थाबल लै कइनो ममिंग होनबा हान गिलेम ममिंग सिंसे सिटी होइगेरा रेलवे स्टेशन होइगेरा एयरपोर्ट होइगेरा ममिंग होंदोकनी ममिंग अदुगा मखोइ अनी सुबि स्टेप अमना हिंदीनाइजेशन तौगदबो एनी इवन मणिपुर यूनिवर्सिटी दा बाबा 5 प्रोसेस हिंदी दी इरकदमनी तौखरिदो था खै ममांगदा येको हिंदीनाइजेशन तौगदमनी ममिंग ओंथोकदमनी अदुगा मखोइगी आइडियोलॉजी से तोंगाली इंडिया की सेकुलरिज्म द चत्तेदा ngसाइगी preamble द कॉन्स्टिट्यूशन की preamble द सेकुलरिज्म हाना आइखोगी सेकुलरिज्म नते आइखोगी कैनो दो सोशलिस्ट हापम दे दो कांग्रेस मतम द हापने दुम दि पनबिरम दे कांग्रेस मतम द हापने सेकुलर मतुगी हौजिक एनीवे एक्सपाइड इंदिरा गांधी ना कांग्रेस मतम द हापा सेकुलरिज्म आइबा सोशलिस्ट आइबा अनि जे ngasi मिस्टर ऑनरेबल नरेंद्र मोदी ने मसी लौथोकदमने कन होनदना लौथोंगाय होनरिमने अदुबु माइ पाक्ट्री अना लूरिबो पोची लाइव गवर्नमेंट से तेनगेरा सांगेरा लैब खरसे यामना फजबा अखोगी असाई जे दुनी मणिपुर की इंक्लूसिव ओइबा मणिपुर असोयंगम जाउदबा मणिपुर की इंटीग्रिटी दा फजन सेक्शनना तौरगदी प्रजा मयामना थागतनगनी तौदबो सेंटर की BJP की आइडियोलॉजी से हानि की चथरक लिचत की मतुंगिनदी अखोइद अकीब मैम फाउजबदुनी लाइव गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर नत्रगी एनी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मैम सिदा भाई नत्रग फते अखोइ क्रिटिसाइज तौरोय ngसाइ के भाई फते क्रिटिसाइज तौराय खन्नरे नो खन्नब लेते अदुंगा ngसाइ के हाई कोर्ट केस थाब कोर्ट पते इज अनदर मैटर मधु सरकार सेमजिंग ममांग थाबने सरकार हौजिक की सेम काद थाब नते मदुना तोंगाल बम लेख्रेबा अना हौजिक अखोगी ऑनरेबल नौना चीफ मिनिस्टर ओइबिरबा ऑनरेबल श्री वाई खेमचांद लुसिंगगा मते खरा अतेंबा क्याम सांगदे सही मंगा तरादि नते लाइबा हौजिकी लाइबा अतेंबा मतम सिनि सिगी मतम सिदा जाति फुरुप सिंगसि नुंगसि चानरगा मणिपुर की अपुनबा सक्तम से कनंगाई होनरगा असेंबली द मदुगी रिजोल्यूशन से फजन्ना पास तौरगा अखोगी फार्म स्टेन अमा मान लौबिरकनी हाइन आशा तौई मदु रोकपा मतमदा अखोई कांग्रेस की अलवेज अखोई असेंबली दा अखोई ऑनरेबल मेंबर सिंगना सोइदकी सपोर्ट तौगनी हाइन आशा तौई ममांग द सपोर्ट तौई अना मदु BJP की आइडियोलॉजी ददी मदु अपुनबा इंक्लूसिव ओइबसे मसी इतौ तौरक्तबा ममांग द लेबा खुतौ खरदुननी मदु हदकी लाइबा गवर्नमेंट सिददी तेनगेरा सांगेरा अखोई मणिपुर की अपुनबगी आइडिया सिददी चप चाना फिरे बमा लोबियु कईगुम मदु लोग तब तारगदी अखोई डाइट लेबा सिटीजन अमोइना अखोई सुमदुदी कईगुम खरदी अखोई मरुन थोगक पतामने ऐसी थमजगे थे ओके हम नुगाइजे अखोई पैनलिस्ट अहुमने हम फजन थम्बिख्रे अखोई न्यूली फॉर्म तब गवर्नमेंट सिदा अदुकी मतिक अखोई प्रजा सिन सपोर्ट पिबम थोई अदुका अखोई थबक फजन तौरकनी हाबिगी आसासो अदुकी मतिक चावना थमी असेंबली मिफम फमिराकांदा अखोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सुराकांदा मणिपुर की लैरिबा कोर इशू हाबे तारे मणिपुर की होसि मांगदा तारगा लैरिबा इशू सिंग्सदा फुली
inclusive oiba akhoi punna unity oina akhoi decision lobira kanda akhoi manipur da fully hana gumna tangdu leita ba hanjila kana manipur gi integrity kaidana bagi tamak thabak tawrakani haba expectation do akhoi praja singi maikei degi su thamya bo form se loinena makha tarakpa akhoi work plan du de akhoi puna yengminaba tariya ba form se loinena ngasigi dialogue ki thorom da mopung fan bagi tamak ta so ojarabi oza tomcha amade oza sotin thagat pa phongdo jari thank you Madasida Norris Window na Santok sa Norris Television jari miyang tabiriba singbom kana khurum jari Norris Window mining tabiriba mayam punamakpu taramna okjari hauzik mapalamgi thabaki pau pijari ahanbada atubagi oina Dubai gi warehouse worker gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna presentable and good communication skill leibatanatana masagi chahi kunmathoi dagina kuntra taret phawbada leiba oibigadabani hairiba thabak asigi pizariba khudong chabasing adudi per day 12 hours duty hours oijagani per week ta 6 days duty oijagani 2 years work visa pizagani loinana accommodation and transportation pizabatanatana medical and insurance su pizagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntaretagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to winning ba miyoisingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani hairiba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di lising yankhai dagi haujagani Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary lising yankhai manga dagi haujagani ahum subada Behran water park ki female retail staff tara kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna retail experience leibaga loinana yamdrabada 165 cm ki changda wangba oibigadabani thabak asi tauba miyoisingna piriba khudong chabasing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani hairiba thabak asi thagi oiba salary lising mauda taretagi haujagani Pamaral Gidamakta 7005273217 Natraga 9366230077 Natraga Ekogi Office Northeast Window TV Building Hatta New Chekon Road ta Lengsin Birau Haksan Panatamgi Hairabadi Iram the Masimak the Laiba Kwaidigi Paraba Hospital Singi Manunda Ama Oiba Babina Hospital Lizari Mapamasida Hazaba Yarabamadi Selyam Changana Specialty Kunhen Badana Laying Badi Kudong Chaba Pizari Pediatrics Cardiology Cosmetic Surgery Amadi Specialty Makal Maka Kayada Aikogi Specialist Singna Marik Chumna Kawai Hakchang Yauna Laying Zari Aduna State Wangada Mokari Gichalugani Aikogi Manipur Sugiti Awang Bathaki Healthcare Fanglabada Matam Mangan Biraganu Sel Henatingan Biraganu Aikogi Specialist Singdagi Malengi Apabathaki Laying Patapiyum Pam Oiba Service Lobiu Babina Hospital where who needs compassion Aku Pamarol Bidamak Babina Hospital Saziwa Gel Road Kabaisoi Impal East Lengsin Birau Natraga Aikogi phone number 6909390666 ta call to Birau